Mitolon to Rumi Ami Al 祈祷每一天。O mitiarai to kawas atam lau o tala malmelai， 信靠上主的人多么有福。Sarikaka mapulung 平安。Malazai kita a milayab to suar no kawas， 姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以ulit dulu pulot cecai atsefang siwa kusafau atusir suarsa wata kunika ahlihai no ninaangan iso a makapahay a maamaan to saki manguluay i tiswanan. Liputan iso ko mitiaray i tiswanan. Tala makapah a nenengen no tamlamlaw ko nilimakan iso. Saan？ 你为敬畏你的人所珍藏的美物多么丰富！你在世人面前保护投靠你的人多么美好！诗篇31篇19节。Salikakaw miliput ko kawas i titaanan saka tara rihatlay ko urip ita i masa maamaanay almak. Kalupah ko nipatalaan no kawas amikumi a papri i titaanan saka sa ay tukatsangood ko urib ita i karurayan almak。 上帝看顾我们，所以无论何时何处，我们总能感受到平安。上帝预备了丰盛的恩典赐给我们，因此即使在困境中，我们仍然一无缺乏。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tapangaw o pafalutuan ako kiso saka sarutulan ako kufaluto a mitier i tiswanan. Ano ikangaayan to, ano ikarurayan to i mararit kiso a mitlipot i takwanan. Saka mafana ko alumanay to nika o tatlamalamlay ko wawa no miso。 上主啊，你是我的盼望，我要忠心信靠你。无论顺利或困难，你总是与我同在，所以人人都知道身为你的儿女何其有福。Bakani i tatlamanay ang anganutapang si Yes Kristo amitolon. Amen。 Nanay mapalamat no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。